Ejina ngumesiamu ensemu na Adom Kasee de to just Nkanchina No.1 ye no wo pandaimensi no embo no adesuafo no bia ya watisua de ne nkoyie kra school da na nra mframa fampo a ebetime adwire gu nkura no so wa bra na contract esi mu no esi ho no me free sia de nsem ne beto dwa no ene gisem wa ba ne safe de contractor no de dan no ene ho nsafo nyina ma manfo ye won Nkanchina No.1 se adesuafo betime akosua de Mania Giama Adom TV say Sani ama ejina school asimisina amado biama ya ni aji sese monsieur to bibian san haye ejin sana ya ban besua nnema bebre nti ya ni aji se Adom TV omaya amaye da omasipa sana omatna ejina sana school abuama ye nti ya ni aji ama Adom TV for ya chi omopa se ahwefuna telefone nyina beka ya afi atwa mu no ena media man bobi edesum edefetu mantem hano Panda district se oba hanom a Nkanchina No.1 ekuro bia no so o mansin hanom nanso babia mofati o musu ade na kwakwa ebo achibidi na so Adom Kasee ebo mu mpanyefo atena beboa ama o masidan fufu de amom na aka kwa betina fa so matino bodi ande de amom esa ebo mu ama mpanyefo te yusufu ende nyame nchade emofra no sewe ena ewo manim a omu edi atu anim se eda ma bebu amom de no o mania so pa Adom Kasee ni school bofa bi di nkomo bisa mo se o mania so na so mania nso so Adom Basic School and that Friday Adom school and my so many toilet any Gary Brahma and San Quadrinson Euro Adom so Adom Basic School pay uniform Friday wear Adom is any blue Adom so my baby school and my Yamin Shrom Yami Romka say Dana say ya per se o Basic toilet any Gary Brahma enwachi na Adom Kasee eni transform wa hanom se di nkomo bi sam so anya bia no edan se mpanyefo bebu amom no omani aso edwumaden Adom TV for ye ya na ya ne